n'ibintu ni byinshi avura n'abarozi abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ariko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Uze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Uze uri gushaka umuti nawe? Nuwiki uri gushaka? Yego muvari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Bimeze bite ko muri kunkamira? Ntonje nkunda umuntu. Oya ntago njye mbikunda. Oya humura ntacyo. Oya ntago njye nkunda umuntu uza kunkamira mu soko. Niko madamu uri gushaka ntuza ari kumukoze. Umuti wiki? Wo gucuruza. Cyamaye gatanu. None se ntusanga ucuruza? Sigaje abantu batanu bonyine gusanga ahita mfunga ubundi nkabaka. Ariko baho ubuntu se. N'ubuntu. Amafaranga muri amafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaje kubuntu. Ntago wabura umutubuzi na mutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bizi. Ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye. Hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba washyizemo wowe. Ngiye mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. Kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bashaka abana b'Abanyarwanda n'abana. Kubera iki abenshi twabonaga ubaha imiti nta mafaranga? Nukuvuga ngo nguha umuti ukishura amafaranga igiciro cy'ijana cyo nyine gusa. Umuti afite nguhereza umuti ukazishura ruko wamajije gukira. Yego. Nta wakwambura? Ntago unyambura wanyambura gute nagukirije ubugira urambiye uti umuntu yaranyambuye ngishuza amafaranga ngendera kwishuje amajije kuyabona uranyambuye. Cugende yishura. Ntabwo ndiho niyumvisha ukuntu abantu baguhururira. Ubwo wowe nta kantu uba wabashyiriyemo. Hano hari gukorerwa ibiki? Hano hari hano harimo ibiki muhagarare gutya mbaherezo umuti bari gutanga umuti wiki uruhande rumwe mbaherezo ngo nidagarara nago mbi ntanzi byari madamu hano harimo ukandagiramo bazabanga ngo ni umuti bari gutanga umuti ngo wibiki tago mbizi ngo ni umuti go guhingiraho ngo kwirukana ngo amarozi ngo kakaguhingiraho ngo batazakwabura uyu mugabo nibyo arimo gukorera ngo oyada ngo na amarozi ngo batazamwabura niko ari kubivuga. None uyu numuvuzi gakondo ni umuvuzi wa Gihanga. Nuwino nuwinaha uramuzi? Turamuzi twese n'umuvuzi wa Gihanga. Aravura bamuroze ibirozi arabivura anyatsi akazivura n'ibintu ni byinshi avura n'abarozi abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Cyamaye gatanu. Ntaga ari uwino. Nuwino hariko tumubona rimwe na rimwe. None ubwo ari gutanga ngo imiti y'ibiki n'ibiki? Ubu ari gutanga abahingaga nibeze. Abarara barotaguzwa. Nizo mitari gutanga ababuza abagabo nizo mitari gutanga. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ndi kureba uko bimeze. Naberaga ubuntu bakeye bakamwishura. Oya genda. N'ubuntu nta n'igiceri cy'ijana baka. Iyo ukize uraza ukagira gute ukamuhimurira amafaranga mwavuganye. Oya da. N'ubuntu. None abo bose ubu waje kureba agati kubu uracuruza n'ibigende mbwira kugira ngo ndi kumanza kumviriza mbona nashobora kuwutwara ubuhinzi ngo ubuhinzi ngo ibyo ari kuvuga ngo ari kuvura ngo nabari ibihato ngo amarozi. Reka da abantu bashaka umuti bose ukagenda cyamaye nishakira ibintu bashiramo mwese niko urahinga ni weze Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki?
kamerama ntukureho rikoda ngo umuti w'ikima wo kugira ngo mbone umugabo urashaka umugabo nawe bwite. none se ubu wizeye ko uyu muganga ari buguhe umuti Ndabyizeye. asanzwe agenda muri rino soko Ni rimwe na rimwe. cyamaye nka data muze waje kugura umuti nawe nawe nezaga ntabwo weza none se uba ufite icyizere ko biri bugende neza urashaka ikintu umuhereza mu muti iki wakwiba inka yawe yagenda ako kanya agahita yigarura yego si nguyu se waje kugura umuti nawe naje kugura umuti ufatira iyo shusho eshanu barabyaburaga buretse gato ndavugana n'uyu muganga nyuma mbaze amenye bano baturage uri gushaka umuti nawe n'uwiki uri gushaka ntabwo yadusobanuriye barakwabuye uracuruza ntibigende icyo gihe uraza icyo gihe niho nguhereza uyu muti ukajya kuwukoresha barakuroza amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani icyo gihe uraza nkagufasha yego muvari ko muri kunkamira oya humura muganga muraho neza bimeze bite ko muri kunkamira ntojya nkunda umuntu oya ntabwo njya mbikunda oya humura nta kibazo oya ntabwo njya nkunda umuntu uza kunkamira mu soko mufite ikihe kibazo oya nta kibazo nturi umuganga wemewe se genda umuganga ndi umuvuzi gakondo mvura za ndwara zananiranye mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani n'ibindi hari ikibazo ufite uraza ukambaza nkagusobanurira ko wari ugiye kutwirukana byari bigiye impamvu mbirukana nkunda umuntu uzuntungu yaza kunsakuriza mu soko ambwira ngo humura ntabwo tugusakuriza yego ne mwifuza iki oya komeza ubanze ugurishe nibariza abaturage niko mukecuru uri gushaka umuti none yawuguhaye se ntabwo yari yawuma ko mbona ari kuvuga nabi ndabizi si none niko madamu uri gushaka umuti w'iki wo gucuruza wo gucuruza none se ntusanzwe ucuruza ndacuruza none ntabwo bigenda se oya ndashaka gufasha abantu basigaye bimeze bite wowe waje gushaka niko uri gushaka uw'iki mwana ntabwo mbona mwirukanka se bimeze bite sigaje abantu batanu bonyine gusa ngahita mfunga ubundi nkabaka ari kubaho uw'ubuntu se ni uw'ubuntu amafaranga muri nta mafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaja kubuntu ni ukuvuga ngo hano uyu muti uragenda ukawukoresha mu murima wawe barakwibye ibintu byawe biragaruka barakuroze uwo muti bino birozi bijya mu mavi ujya ubona baruga mu mavi hano uragenda ugafata uwo muti ukawutwika n'uwo ngushiriyemo wamara kuwutwika ukisiga hahandi ubabara ibyo birozi biragenda umukobwa wabuze umugabo rero uyu muti urawufata ukavanga n'amata y'inshushu n'umuhati utwara imirongo ya telefone wamara kubona umugabo ukamuhamagara ukamutima umwana abonye umugabo ndashaka kumfashe nkwishure ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo iyo bakwibye rero nta n'icyo gicana nkwaka unyishura ari uko umajije kubona umuntu wabagize gute wakwibye yego ikindi mujye mutandukanya ubuntu ibintu hari igihe bavanga umuntu ngo bamuroze inyatsi ukavanga ngo bandoze inyatsi ngo ndahinga sineze warangiza ndashoza ntibigende tugenda gufasha hari abagabo n'abagore barabagwana mu ngo kubera bya bintu babateze kera baraterekeraga mu miryango ya kera baraterekeraga bamara guterekera bakabateza imitanya binki haurozi bitakayana kera bakoreshaga bamara kubuguteza ubundi rugo rwawe rugasenyuka ico gihe rero uraza nkagufasha ndamanza nkareba siko barakuroze namba ntibakuroze iyo maje kumenya ko bakuroze mpera ko nkagufasha rimwe ushobora kubaza kuki nagumiwe ndi umukobwa ese umusore agumirwa gute ukuntu umusore agumirwa rero ni cya gihe utereta umukobwa wamara gutereta umukobwa finali kugira ngo umujyane bikanga akaguhinduka ntacyo mupfuye wajya kumva ngo burya ngo wa musore ngo yasaze hari igihe warari umusore umukobwa amafaranga wamara kumurira amafaranga bikaza kuba ngombwa kuko akugira nabi tekomveje kufite ubukwe hari igihe uri umukobwa ugahera iwanyu kubera ko iwanyu baterekeraga bya bizimu bya kera bikwirukankamo gushaka umugabo bikanga ukamubona bakagutereta ukabenga bakagutereta burya ntago ari wowe mukecuru n'ufite umukobwa bimeze gutyo ico gihe uragira gute wegera muganga akagufasha nje nkorera Rubavu gakorera hani Musanze gakorera mu Cani Kara ku mupaka wa Rwanda na Tanzania na Uganda ngende umuvuzi gakondo wujuje ibisabwa mfite ibyangombwa urabona ndi mu soko ntago wabura umutubuzi namutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bize
ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye. hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba washyizemo wowe? Nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. Nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. ubwo n'uburozi ariko nyine Ntago ari uburozi. Ni ukuvuga ngo nge mvura bya kinyarwanda, nkoresha imiti ya gakondo ya kinyarwanda. Hari ibyo mvuga ngo umuhurura, umunanira, umunyuragisaka, intare y'irungu, umukorokombe, umunyagasozi, ni imiti itandukanye dukoresha kugira ngo ibyacu bigende kandi bigerweho neza. aguhaye uwe muti w'ibisambo barakwiba wowe? baranyiba. none ubwo wamaze kuwufata? umwishyuye angahe? nayo bizagenda gute? n'ubuntu ndareba ko ibyo yamaye biracamo. uvuga kubera icyo ari ubuntu? Ntanze promosiyo ku bantu 10 ariko babaye 30. Abandi baza uwo ndahereza umuti wese arishura amafaranga 1,100 cyo gushira muri uwo muti namara gufata umujura anzanira amafaranga 50 kimwe n'ijana yasigayemo. Undi ubyemera niyo ndahereza umuti. muze wowe uguze uhe muti? umuti amaye ni ubuntu, ariko nkazagerageza ibyo ambwiye byakunda nkazamushaka nkamwishyura. hanyuma hari abaganga biyita abaganga, uyu muganga musanzwe mumuzi mwebwe ino? ntabwo tumuzi. ariko iki bande bamuzi hano? uramuzi? uramuzi? Genda muzi neza. yubatse inaha ariko ntari uw'inaha, ariko ntabwo akunze gukorera inaha, akorera ahandi, avura indwara zose, nta ndwara atavura, kandi atavura ntawe twamuhagarara imbere tumuzi. yego madamu uyu muganga uramuzi? nanjye ndamuzi. ni ukuvuga ngo hari umukecuru wo mu Kinigi yari yarasaza atoraguraga amashashi, ariko yaramuvuye arakira. ubu ni umukecuru ukomeye cyane, bikomeye cyane. madamu nawe uramuzi? ndamuzi. ni ukuvuga ngo atanze umuti uri poromosiyo nawe yawuguhaye? nje nta yari yampa. oya muga ngo dore nguyu nturamu. hanyuma wowe urashaka uw'ikimwe? kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bana abana b'Abanyarwanda ni abana baba bagira ngo barebe ibyi. Bano ko babonye ninjiyemo hano? Ntago mbizi nabonye binjiyemo hano, ariko abana barankunda cyane. Nkundwa n'abana. Nanjye ndi umubyere. Reka da mukecuru wamubwiwe n'iki umuganga? ni nimero ze byagenze? ubonye hano kano kanya nanjye nireka nje kureba uko bimeze. ntago muzi. hanyuma muga wari uriho uvuga ngo wari uriho uvuga ngo ukorera ino, ariko ngo wari umaze igihe utari hano mu Rwanda. ubundi wari uri nabaga Tanzania ahantu bita Kiyanza. Yego. ubwo niho uba wagiye guhamurira rero mu kinyarwanda? niko ubundi hano mu Rwanda amashamba yarashize, amashamba ya Tanzania, abakongo, za Malawi, iyo ni dukora imiti dukoresha. none se ubu ngubu kuba waje muri rino soko rya Kinkware niki kiba cyakumenyesheje kuri buhahurire n'abakiriya bawe? Bafite abantu bampamagara mbya ko bakeneye umuti. Ubu ntegereje umuntu ku kibuga cy'indege Kanombe, aturutse muri Suwede. Ndamutegereje, twari tuvugana kuri telefone, yakagiye kuza kundeba. Aje kukwivuza? Turahurira mu mujyi Musanze. Niyo mpamvu navuga ngo hari abantu 10 ntegereje, ye guhereza umuti ngahita mfata inzira nkagenda. Yego. hanyuma rero twebwe turi abanyamakuru, turi ijisho rya rubanda, tuba dukwiye no kumenya ibibera hano. Twaje tureba imyaka y'ibihingwa, abaturage ba hano bareza bameze neza, tujye kubona tubona abantu bakwirunzeho. none mukanya ndo nkubaza ngo none ntabwo bwaba ari uburozi kweri? Ubu ntago ari uburozi. Hari igiti nakubwiye dukoresha kugira ngo abantu badukunde. Yego. Ngiye uramutse ngibyanje bitarenze iminota 30 bingaruriye. Sinkwirukaho. Bari mu nzego z'ubuyobozi, nimba ushaka kunyomoza wamuhamagara kugira ngo koko mumenye neza ko ari umuvuzi. Gusa tumushimire ko yaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire nawe. Telefone ye ni iyo ngiyo. ubwo ndavuga cyane cyane abo mvuga ni inzego z'ubuyobozi, nimba mushaka kumenya ko ari we koko mwayikoresha, kuko turi ijisho ryo kubafasha. ariko n'abaturage mwifuza no kumwivuzaho mu gihe koko yamaze kutubwira ko ari umuvuzi ubifitiye n'ubwo bushobozi, ubwo mwamuhamagara namwe kuri nimero zanyu. ngira ngo nkuko avuze ati njya ntembera muri Amerika, ubwo n'abari mu Rwanda, ubwo nabwiye abari mu Rwanda, ariko namwe nimba uri no hanze y'igihugu wamwandikira ukamusobanuza byinshi ushaka kumenya. Ngereka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Dushimire na muganga, wakoze cyane muganga. Murakoze cyane.